Indege zitagira abapilote ndetse na za roketi zarashwe ku biro bya ambasade ya Amerika mu murwa mukuru wa Iraq i Baghdad. Ni mu gitero cya kabiri nk'icyo cy'intambara. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu United Arab Emirates zongeye gufungura ikirere cyazo. Ni nyuma y'uko Iran ikomeje gutera ibisasu bya misile na drones bikaba byaratumye zifungwa by'agateganyo. Donald Trump akomeje gusaba ibindi bihugu cyane cyane abafatanyabikorwa ba OTAN mu gufasha kurinda Strait of Hormuz, inzira y'ingenzi yo korohereza peteroli cyangwa se kohereza. Ariko Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz avuga ko iyi ntambara atari ikibazo cya OTAN. Ni mu gihe ishyirahamwe rivuga ko ibihugu bifitanye isano byamaze gutera imbere mu gutanga umutekano wiyongereye mu nyanja ya Mediterane. Ni mu cyumweru cya gatatu cy'iyi ntambara Trump ahanganye n'ibyemezo bishobora kugena igihe gisigaye cy'ubuyobozi bwe. Iyi ni Valerie Talks, bana nanjye kugira ngo umenye akantu ku kandi cyangwa se idonido ku bigendanye n'iyi ntambara idasanzwe yo mu burengerazuba bwo hagati. Stay tuned. Perezida Trump yavuze ku wa mbere ko ateganya gusubika uruzinduko rukomeye mu Bushinwa. Ni mu mpera za Werurwe mu gihe kingana n'ukwezi kubera intambara ya Iran. Yagize ati, biroroshye cyane, dufite intambara irimo, ndatekereza ko ari ngombwa ko mba ndi hano. Ashimangira ko nta mayeri ahari kandi ko yari ategereje kubona Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe Trump abwiye ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa Financial Times ko ashobora gusubika inama niramuka Ubushinwa budafashije gufungura inzira ya Hormuz, inzira y'amazi ikomeye ku bicuruzwa by'ingufu byo mu kigobe. Ibi Trump yavuze mu gihe ubushyamirane hagati y'ibihugu bibiri bikomeye ku isi bwakomeje kwiyongera buterwa n'iyi ntambara ya Iran. I Beijing cyangwa se mu Bushinwa ni igihugu gitanga umusaruro munini ku ngufu za Iran kandi yanenze ibitero bya Amerika muri Israel, bya Amerika ndetse na Israel kuri iki gihugu cya Iran. Iyi leta ya Washington kandi yatangaje ko izakora iperereza ku mikorere y'ubucukuzi cyangwa se ubucuruzi mu bihugu biri ku rutonde rw'ibihugu harimo n'Ubushinwa, nyuma y'uko politiki ya Trump yo kugabanya imisoro ikuweho n'urukiko rw'ikirenga muri Gashyantare. Abahagarariye Amerika n'Ubushinwa bahuriye i Paris mu minsi ishize kugira ngo baganirire ku ishoramari cyangwa se bagirane ibiganiro ku bigendanye n'ishoramari, imisoro n'ibihano by'ubukungu. Perezida Trump asa n'ukomeje kubabazwa n'icyo abona nk'igisubizo kidashimishije cy'ibihugu by'inshuti za Amerika z'i Burayi, kuko umwe yanze icyifuzo cye cyo gusaba ubufasha. Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz avuga ko intambara ya Iran atari ikibazo cya OTAN, mu gihe abategetsi bo mu Bufaransa bagaragaje neza ko Paris itazohereza ingabo zo mu mazi mu nzira ya Hormuz nk'igice cy'intambara ziyobowe na Amerika zo kuyifungura mu gihe cy'intambara ikomeje. Ubwo yaganiraga na BBC Newsnight, Perezida wa Finland Alexander Stubb yavuze ko adashyigikiye ko ibintu byiyongera mu buryo butunguranye. Yohereza igisirikare cy'igihugu gushyigikira Amerika. Trump yatangajwe no kuba ibindi bihugu bitabashishikaje cyangwa se bidashishikajwe no kuba byakohereza ingabo kugira ngo bimufashe ndetse no kubigiramo uruhare. Anashimangira ko ibihugu nk'Ubushinwa n'Ubuyapani byishingikiriza cyane
kuri uwo muhanda wo mu mazi ugana ku butaka bikwiye kongerwamo imbaraga. Abajijwe ku rugendo rwe ateganya kujya i Beijing mu mpera z'uku kwezi, Trump yavuze ko rushobora gusubikwa kugira ngo agume mu rugo yibande ku ntambara. Mu cyumweru cya gatatu cy'intambara ihuremo hagati ya Amerika na Israel kuri Iran, Donald Trump ahanganye n'ibyemezo bishobora kugena igihe gisigaye cy'ubuyobozi bwe. Ariko niba umugaba mukuru w'ingabo za Amerika arimo guhangana n'intambara y'amahitamo isa naho ishobora kwiyongera mu buryo adashobora kugenzura, izo mpungenge ntizigaragara mu ruhame. Mu gihe cy'isaha imwe y'ibiganiro byabereye muri White House ku wa mbere, yavuze ku byo atekereza ku miterere y'intambara ndetse no kuvugurura ikigo cya Kennedy Center, gahunda zo kubaka icyumba cy'imikino cya White House, irushanwa ry'igikombe cy'isi ry'uyu mwaka, ubuzima bw'umudepite w'umurepublikani ndetse n'izindi ngingo nyinshi cyane zitajyanye. Yari Trump usanzwe utari usanzwe kandi wanditse ibintu byinshi nk'uko byahoze. Trump nubwo ashobora kuba ashishikajwe n'izindi ngingo, arimo arahura n'isomo abaperezida ba Amerika babanje bize mu buryo bugoye, ko intambara ishobora kumara umwanya wa perezida babishaka cyangwa batabishaka, kandi ibimenyetso bikomeje kwiyongera byerekana ko intambara Trump yari yarayivuze mbere ko yamaze gutsindwa kandi ko yuzuye cyane. Ubu ifite igihe gishobora kumara ibyumweru cyangwa se kirenze ibyo. Ingabo za Israel zatanze umuburo wihutirwa ku baturage bo mu majyepfo ya Liban, cyane cyane mu mudugudu wa Arab al-Jari, mu kwimuka mu gihe igisirikare kivuga ko gikomeje kwibasira Hezbollah. Ingabo zizagaba ibitero cyangwa se igitero ku bikorwa remezo bya gisirikare cy'umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah mu gihe cya vuba. Ibi bibaye mu gihe itangazamakuru rya leta ya Liban ritangaza ko ibitero by'indege za Israel byagabye ibitero cyangwa se udutero mu duce tugiye dutandukanye two muri Beirut mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, nk'uko byatangajwe na AFP. Israel yemeje mbere ko yakoze ibindi bitero ku bikorwa remezo by'iterabwoba bya Hezbollah i Beirut. Kuri Telegram nibwo yabitangaje. Abayobozi ba leta bavuze ko umuntu umwe mu baturage ba Pakistan yishwe n'ibisasu muri Abu Dhabi mu ijoro ryose. Ni mu itangazo ryatangajwe kuri X, bavuze ko ibyabaye byabaye nyuma y'ifatwa rya misile irasa n'ibikoresho by'ingabo zirwanira mu kirere. Perezida wa Finland aravuga ati, ntimukigere musuzugura ubushobozi bwa Starmer bwo mu gutuza. Perezida wa Finland Alexander Stubb yashyigikiye Sir Keir Starmer mu gihe Donald Trump anenga minisitiri w'Ubwongereza cyangwa se minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ku bijyanye n'intambara iri muri Iran. Ubwo yaganiraga na BBC Newsnight, gusa Stubb yavuze ko akunda Sir Keir kandi ko atazigera apfobya ubushobozi bwa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza bwo gutuza. Yakomeje agira ati, abayobozi benshi mpuzamahanga bafitanye iminsi myinshi cyangwa se iminsi myiza ndetse n'iminsi mibi bivanze na Trump. Trump we akavuga ko atishimiye Ubwongereza nyuma y'uko Keir cyangwa se Sir Keir avuze minisitiri w'intebe w'Ubwongereza avuze ko batazahura n'intambara yagutse kuri Iran, ubwo yabazwaga niba ibihugu bifatanyije na OTAN harimo na Finland bikwiye kwinjira muri Amerika.
Iyi yari Valere Talks. Bana nanjye kugira ngo ugende ukurikira inkuru ku zindi cyangwa se uko zigenda zisohoka ku binyamakuru bigiye bitandukanye nka BBC, Reuters ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye nka CNN. Kora subscribe ubu duteye ingabo mu bitugu. Murakoze.